إن صلاتني أجلكم الله كالله جل جلاله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين حافظوا تكفر جيبر على الصلوات صلاة ونرتي والصلاة كيساو صلاة الوسطى يجون الفضلى قالتو تاتسن تكفر جي وقوموا لله الله كان أبدا قانتين حالك اللي صوتاتني صلاني قالتو تاتسن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيح رحمه الله وأكرم صلاة أسري جاني نويمن واحد جامع صلاة زوري جامع صلاة أسري جامع مغربا جامع إشاء جامع صبي جامع غيا جمعة جامع غرو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة أسري جي دبين أمتين سنين جا irreheddun shababa salata in salata ni jalowwan kiyya ke islama namni salata in salanne yokanu namni salata ballese khilafa ulama'i jiddu jiran sininja ulama'in gari nama salata ballesen kafira dina islamatirra bahe jira janin wal iyad billah gari ammo hin kafarreti fasika janin ragan isa hin qebalamtu in sahibamu yo dufe intala nugafate hin kanninufi akkana jaanin ani ammantana khilafa ulama'i isinifu dhufne guyya birati gaafa waa'ee salaataa qofa hasoinin sinjaasan maaliif ni beeytani hadith rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sanirratti irkatani diga wal hadith rawahu al imam muslim fi sahih rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a min hadith jabir ibn abdullah al ansari radiyallahu anhuma anna al habib an nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala إن بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة جدو قرباتي في جدو كفريتي في جدو شركي دا صلاة ما لكسو تجرا صلاة لكسو صلاة لكسون غما كفريتي في غما شركي نما جيسيتي مينو كيسا يو أبليسا كبان أبليسا كينيو يو هنسلاني خلاف علماء جدو أكسينو نبربانا إرهدون شبابا ونبلسيني مالي صلاة بلسيني وننو تقبنو صلاة قفان سنين جاو بليين كيه كسلاما هن صلاة ما هن صلاة نيو جتين اتي ألفات صلاة نكون أكوان قدو إسرقا يميتك أبو مال دعوة صلاة جتن ما نجي إنك تنسى زنافتا هجنو سنجا galgala guutuu ammoo fireendii isaa miskiintittii takka isaa takka waliin janjanaa godhuu hin hifatu garuu salaata subii masgiida dhufee hin salaatu masgiidii addunyaa jirtu cufaatu salaata subii rabbitti himatti eessa jiramee warri tawhiidaa kun nuti ahlus sunnaa maarree kajo mee eessa jira dardarri hirriba jira inni akka waan guddoo takka bar ulfaa takka akkasin laalanii nuti warra fayyaa qabu kana dhiisaati jaalawwan kiyya ka islaama nama ijaaf hin qabne salaata lakkisuun isaafillee hin hayyamamtuun isin hin jaa maalayyaa anaaf isin warra fayyaa guutuu qabu kan gaafa tokko gurbaan takka rasuulatti sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ni dhufan والحديث رواه الإمام مسلم في صحيح رحمة الله عليه رحمة واسعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل فقال يا رسول الله قربان تكا نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أفنيدي يا إرجما الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد دبين يا إرجما الله نافنتاني إني حركسات يتوكو نافنتاني غير مسجدا كنجيس فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته هيما إرجما ربي ترى صلوات ربي وسلام عليه غافة يا إرجما الله نما مسجد نجيسو هنجرو غربان كن أكان سننجي إجنكم تنافو هيما ناقودا منكيتي أكان صلاة جين إرجما ربي بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم غرانا ما لا فامي جالوان كي كسلاما فرخص له غرباسني نلا بزيف منكيتي الصلاة جين
فلما ولا قربان هجوم غرغله دعاه ارجما ربي صلى الله عليه واله وسلم نيامنين صلوا على النبي ان اسنا يسنتم ملكي دا فقال صلى الله عليه واله وسلم له اي قربان نجي هل تسمع النداء في الصلاه يوكا هل تسمع النداء بالصلاه للبسوا اذان قدمو ندغي سايجين فقال أي الرجل نعم أي يا إرجما ربي أذانا نندق يا جنان قال صلى الله عليه وآله وسلم فأجب يو أكستاتي أوادو جين جالوان كي كسلاما أنا في سنو فياك أمنا ولا فياك أمنا آية إيسا كإيجان أمني لا صلاة بلسون نراوان إقامو متي وبليان كي أماس رقا برافنا يو جنة ويطول الكلامي تانتا مني بيتا دردري إسلاما أمان تنا وني كيس جرو مالي ني بيتني إرهدون دردرا شرط فرنجو تاتي جالو ونكي فرنجي جل ديمتي يهودا في نصارى جل ديمتي مسكينو تاني سنين جاور مسكينو تو هما تكمبي نتا كنا كرري rifeensa isii cufa jala malaaxaa godhattee yeroo moohaak taate dheertuu san moohaak san akkasitti dheereeffatti yeroo kan jala malaaxaa godhattee deddeemti kofoo isii buustee deemti amajjii amaddis amaddaat yetti maraattuun wanta na beekamtuu taate ijoolleen gandaa faakisii na agarte amajjii naan jaan aboo poleesoo ana hakiimaan sanii naata amajjii naan hin jein meelaalee akkas jetti bar masaakiina Ji jatteeti bar wanni nagaddisiistu ji gurguddaa san ji jettuun bar stand for gangster jechuun gangster wal tokkomu ummata gurraachaa fi warra Sisiiliyaa warra Xaaliyaan hin agarre ta'asii dhoortoo qarshantam yootti kannam bakka ati jirtu si tokkomaa bar kana jiin duware mee naa himaagaa aada miskiin 50 kashawwadamu eega akkasumaami dhufee maarree hojjen izaa kana oggoo yaallo yaan masaakiinaan sin jee bar nagaafadhu hawwaan isaanii rifee ciree ditiin lafa siikaa yaan isin hin jaa tafeete isii nagaafadhuun sin jaa bar tanala rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam في المتفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جهر ضب لاتبعتموهم والله جئتك كتي جالو وانك يا سلاما جل دي مفتسن كرا والرئيس دور دبريسن جل دي مفتسني تاكودان دمدمان حتى يو إسام بولا وكله كيس سينانيله إسنيله بولا وكله سنتني صحابان عليهم من الله رضوان فقالوا يا رسول الله نجان يا إرجما الله اليهود والنصارى يهودا في نصارى بانتا جنان قال صلى الله عليه وآله وسلم فمن أين يرجئن أين ينبان بولا وكله مالجة چوني بيتاني أچمتي نياتي تيتي أبوليان كي يك إسلاما أچمتي سغرا باتي يو وان فوقتا جرّكم دلگلّي إسنين سلطاني قرومنا أكا أمان تنجتن نتجيدا ماري نجتتي جلدهم تني وان فوقتا رواية براكة ستي رسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم أدكي أدوك أنفتوتي تن إسنيهم وان أماناتاتين والحديث في سيل الجامع وفي السلسلة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه تكون إساني يو أمة إسا كراكة ستي زنا اتدلقي إسنين لين زنا اتدلقي دنين أمجي سلطاني ماري وانت كم بيتو بر انجلي فامتي اورومي فا بريسي يو جتين بريسون بيت غرو هنوتي نمجلد الديمتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ديمو هنكمنو هؤلاء الأطهار الأخيار الأبرار الأقدسين من المهاجرين والأنصار عليهم من الله رضوان جرى قوتاسا فكين يقولون كمنو كنم مسكين أبر نقافت داوان إسانتان أنا أخبار إساني أبا فيتي فيلم إساني ولي إساني أوسكار ميكا فروتي يو ولي ساتي غرامي ميكا فروتي
filimni meeqatti gurgurame cufa isiitiin isinima akkas tureetiin eegana kanumaan salaata gaafa kan rabbiin rahmata isaatiin numaan salaata da'waa godhutti yeroo seeni jara manaaxii khayriin keessa hin jirre akhbaara isaanii cufaatu ragaan haasoytaa miti qur'aanaa fi hadiisa hoo ragaan hin haasoytu jeetitiin onneen tiyyatan nu dhufte hin dhageessu anaa hadiisa sahiha keessatti rasuulli sallallahu alaihi wasallam jee anaa jo morma kiyyaan ifirraa mura nan dhageessu dhaweetiin sahaabaa si dhaweesitti himaa na gaafadha maal naa goote beekuun fuulli kiyya itti diimatee laa wa rabbil ka'aba kabajaa harkadhee laa wa rabbil ka'aba garuu qaala Allah qaala rasuulullahi sallallahu alaihi wasallam jechuudhaaf miskiina nama beekumsa takka hin qabaanne jaahilun laa yaarifu kuuhan ambuu amma yeroo obboleessi kiyya kanarratti beeksisna godhu ustaada keenya kabajamaa Hakiim Hassan isaa da'waa godha jette isin cufaatuu laan nan dhaggeeffachuufi dhuftanii Allahu akbar gatii si godha diinni islaamaa waan takkan goone bar diina islaamaati tiyya haasawuu fadheeti miti bar garuu jarasan mee akkasaanii karaa laafaan beekamummaa feena beekumsa takka oduu hin qabaanne bar akkunuma beekamu girgiddaa jala taa'ee viidiyoo takka waraabee Facebook irratti postu godhee dubbee ustaada san jaalata beekamummaan beekumsaa waliin akka bareeddu sila agarte nama beekumsa qabu aqiidaa qulqulluu sawwajju yoo beekamte hawaasa kee fayyadaga mee ammaan tana allaama Muhammad Hasan Wiljaddadu Ashinqiiti حفظه الله ورعاه ومتعه الله بالصحة والعافية ميلال مي دكتور ذاكر عبد الكريم نايخ حفظه الله ورعاه بيكم سسن ولين بيكم مالال نتيكون متي بيكم في نابر تيك توك الرتي باتي كو بيتي قد يستي do this you know man what you cracking man جابر أنا كو فالجيزن ini sini جابر والله نكو كراك نكو بتي كيزين إسارة كري نكو فالجيزن miskino tuma walik abam tidak kabar aku rumah ya jawab kain gilip pada kijatan nabi man what are you doing man tanum mela li azzakallah la ubali yang kiya ke islama kajala demu qabnu ergama rabbiti sallallahu alaihi wasallam akhirat dura ad-dunya tana keessatti gammachuudha inni jiraataniin isininja garanti mush hasawa dagdaga setan ijalawwan kiya ke islama hasawni kun hasaw dagdagati miti bar tan jalawwan kiya tamini baytani hamtu isiti tunis irrehiddun dardara hashishani mokorami rabbin dardara islama cufatu rabbi haqa jelchu ya da murada isani rabbi isani fagutu shamara islama cufatu rabbin hijaba isani tihabarichu hashishan mokoram harifa ammantana hashisha nama do yo taate anta watani obboleso no watani miti ati jida obboleso hashisha nama dugu wasadi tutu isa mudata wasadi ta'asifa ta ajaibati bar hashisha ni duga yo kan ni marata yookaan mana hidhaa seena yookaan ni du'a sadeen tana keessaa hin ba'u saahibaan qabaan qalbiitiyyaan na booya yeroon isaa gare salfii duraa salaata shanan yeroo salaata subii salaanne nuti lachuutu masgiida irraa hin baan hanqa aduun baatu hajjii fi umraa sana harkachuudhaaf na jalaa xaaje gorseetiin dhadhabe wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru tana rabbii fin ja'a garsiifannaa namaatii miti ayo fi abon isa akkana ani isa gorsetti isan gorsinin sinja nimbe kan hawasa likit timbe ka hawasa kan egana obboleeyyan kiyya ka islama najala taaje saahibota bira qabate wallahi alladhi la ilaha ghayru fayyada bi amantan dabi indemin ana fi ati sahibi miskina miti ana fi ati wali rabarida jora tujara kana waji wali tindim nunjan yo isa watan alin isani calla qaban fudani alai sabasan ana fi ati isa dimna rabbi qabno boleso selfu maduratin nurra barida tanuma haqabannu la unno ganda kay salali waswasa tidufa
dura sigaaraa irraa dhufti bar sigaaraa oduu dhawuu shiishaa oduu dhawuu ni fatami aboo maaliif tabiraa kanan jenne ati hogguutuu tanuma dhuyda nama hashiisha dhugu unnoo maayyiin isaa maraatummaadhaan isiniin jaabar biyya namaa jaalawwan kiyya ka islaamaa riihaabii jiraa bar bakka itti wallaa namtu dheeta as hin jirtu bar Itoophiyaa umaa takka hin jirtu miskiina gaa naa himime eessa dheeta biyya namaa tajaajila sii godhan saniin mokoramee tana haasa yoo jetti wayaxuulul kalaam taanoota mini beeytanii obboleeyyan kiyya ka islaamaa haadhaa fi abbatti harkaa fi fuulaan itti jallachuu amma irra hedduu dardaraa yoo laalte irra hedduu shamaraa yoo laalte qaroomina naaf hin gallee bar ayyoo fi abboo isaanii tuffachuu ni tuffatan attaa kanuma masgiida bar salfii dura salaatuu ni tuffata ummaasaa naan galle haadhaa fi abbaa isatti harkaa fi fuulaan itti hammaatee nama isaaf dabarte hin agarree obboleeyyan kiyya yoo gadi galoo yoo ta'e malee ummaa isaa aboo isin faaraadhaa bar nama joo hin dhageenye obboleeyyan kiyya abbaa isaatiin faaraa zamana dursee ka jirru seetee ja'an barsiisaa isaanitti tuffachuu barsiisaa isaanitti sheeka ilmii isaan qaraase haadhaa fi abbaa isaa hin kabajne akkamii sheeka kabaje yoo sheeki dogongore sheekii isaa sheekarratti dhadheerata ustaada isarra dhadheerata diinni islaamaa kana nu barsiise mee adabni mee naamusni safuun eessa jirti jaalowwan kiyya ka islaamaa mee naa himaagaa tanaatu jira amman tana hunno ayyoo fi abboo ofitti harkaa fi fuulaan itti hammachuu jaalowwan kiyya ka islaamaa namni ummaa isaatii fi abbaa isatti harkaa fi fuulaan itti hammaate ulamaa'in teenya rahmatullaahi alayhim rahmatan waasi'a ulamaa'ii san keessaa imaam abullayf nasruu ibnu muhammad alhanafi yookaan maqaan isaa beekamaa akka irreedu imaamu samarqandii jechuu rahmatullaahi alayhi rahmatan waasi'a kitaaba isaa tanbiihul ghaafiliin keessatti maal jee waa afur khaatimaa namaa balleessitii achi keessaa takka maali ni beetanii ayyoo fi abboo ifitti harkaa fi fuulaan itti hammachuudhaan isin hin jaa wal iyyaadu billah yoo milkaa'uu feetan haadhaa fi abbaa keessan qabadhaa amman tana shabaaba bar yoo gaafatte shamaraas yoo gaafatte qur'aanaa fi hadiisa hafazuu kana dhadhabnee sin jaan obboleessoo haadhaa fi abbaa yoo qabaatte isaan qabadhu wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru hoggu takka yoo laalte qur'aanni qoma keessa sii qabame hadiisni qoma keessa sii qabameen isin hin jaa karaa biraa barbaaddan aboo saahibii nama gariifaa bar ustaadii hadiis akkamitti akkasit dhodhoytamaarree naan jejjee na gaafataa bar miskiinuma kana gaafata haadhaa fi abbaa ni qabdaa haadhaa fi abbaa kee qabadhu hin galu karaa biraa kaan himuun fadha ammas laalaa haadhaa fi abbaa qabdaa haadhaa fi abbaa qabadhu yaadaa muraadni kee akkasii guutamu beeta haadhaa fi abbaa kee qabadhu xiqqaataa salphataa namaa addunyaa fi aakhira xiqqaachuu beeta isaanitti harkaa fi fuulaan itti hammaadhu ni agarta waagaa kee ayyoo fi abboo qabadhu yeroo siyaaman labbeeka maamaatiyyaa je'in yeroo manarraa gabbaatu mallaa isirra dhungadhuu biraa bahi na gaafadhu waan obboleessoo waan wanti tun taate hifattanii miti aboo oowwoo wajjin boo hifattan boo manzaraati ya hoggumeeqa kalarra na jijjiire oowwii mucaa halli baal gizaay wayaxuulul kalaam yoo ni himna jenne obboleeyyan kiyya ka islaamaa nu dheerata anis istaayila kiyya ni beeytanii akka fadhe hin hifannee yoo naan jettan hin fadhu an namatti dheeresu guddoo tana jenneeti eegasii furmaata hadiisa tokko bareedaadhaan gorsa keenya kaarraan tanaa nurraa goolabaa ammas maaltu badii qaba ni beeytanii takka obboleeyyan kiyya masgiidaatu qabaa yoon isin hin jeekam jettan masgiidi taba inni taphachuu qabu taphachuutti hin jiru taphachuu qabu jira masgiida jechuun bar jaalowwan kiyya ka islaamaa yuunivarsitiin gaafa sahaabaa alayhim min allaahi ridwaan wayi turte masgiidaa bar yuunivarsitii harvard oksfordiin yeeliin obboleeyyan kiyya istaanfordiin sahaabaa masgiida turte masgiidi mana yatiimaa ture yaloo lalo ergamaan rabbii sallallahu alaihi wa sallam bakka qixxaatti baasan masgiida keessatti nama rabbii sodaatu cufaaf mana isaaniiti as keessaa wahayyuu baa Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu university tamirraa eebifame university masgida rasuulaati bar sallallahu alaihi wa sallam
Umar ibn al-Khattab, Mu'adh ibn Jabal alayhim min Allah ridwan. Jarri gurguddaan kun masgida kana keessa baanii masgidi taphachuu qabu taphachuu. Gorsa hawaasa keessa waan deemu khatibni keenya imaamni keenya laaleetiti san godhuu qaba. Abbaan fadhe haa aaru waan fadhe haa jo'uun sin jaabar maal walitti qabda nama san waliin. Hawaasa akkana mujaamalaa wal godhuu hin agarre ushururu nin sirbaa armaan dhoysadhaa takkaga. Laa bag waan isaan jibban itti baqeessu abbaan aare haa aaru mali. Jaalalaan ragaa fi qura'aanaa fi hadiisa dhugaa jirtu walitti baqeessu. Garuu guddaan haadhaa fi abbaadhaa badii warri qaba. Dardarri akka masgiida guutuu godhu haadhaa fi abbaa dura barsiisonni isaaniiga. Yeroo garaa keessaa baate namni beektu eenyu aayyoo fi abboo isaanitti taphachuu qabanii guddaa. Ilmaan isaanii qaceelloo fi naamusa adaba irratti guddisu jeyna akka tahanitti isaan guddisuudha ijoollee sadaattuu mitiiti. Ulamaa'ii fi daa'iinis rakkoo shabaabaa beekanii rakkoo shabaabaa sanii furmaata ta'uudha jaalawwan kiyya islaamaa. Shabaaba kana ari'uun hin barbaachisu. Laa waan akkanaa gootanii isin baalage maarree hin barbaachisu. Itti dhiyaatanii furmaata ta'u hunnoo san keessaa hadiisa takka isiniin hin jenne hadiisa bareedduu tanaaniin isinii fixaan isiniin jaa. Garuu hadiisa tana odoo hin himne takka sallu ala nabi. لا والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده والطبراني في الكبير بسند صحيح رحمة الله عليهما رحمة واسعة من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إذن لي بالزنا جئن والإياذ بالله قربان تك إرقما ربي ديت صلى الله عليه وآله وسلم رفنيتي يا إرقما ربي زنانا هيما جأني رسول قدان صلى الله عليه وآله وسلم صحابان أدو جرتو عليهم من الله رضوان يا إرقما ربي زنانا هيما جنانني صحابوني عليهم من الله رضوان مه جانين فزجروه إساتيتن نمنا دوام هنك أنفتو صفون قبضوات قروا رسول صلى الله عليه وآله وسلم أدنو نتدي هدو جين نجئين أمس رسول صلى الله عليه وآله وسلم يا نمنا زنا أكان سيحيا مفيتا أتحبه لأمك أتي يو أماتي تتبدي فقطو سوى والإياذ بالله يو اتوجة نفيتا يجئين رسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم فرمات الدنيا في آخرة أيلي إسا دبسي للبكتنت دردر أيلي إسا بيكو قبدا يروسن دردر مسجد آتي فكيني سيقولت يو كان سيد إسا أيلي إسا دبس أيو تيتف نفيتا مينو كيسا والإياذ بالله أماتي نيتي نمني أكسينا دلقو نفينا قربان لا يئن يا إرقما ربي هم فدو ربين أنا كان أتي فدانا هاقلو والله هم فدو جين يا إرقما ربي أما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتحبه لابنتك انت لتيتي تيو بدي قد نفيتا جين انت لإسين قبضني تيو بدي قد نفيتني انت لتيت إيغتي فون تيتي راتا دوفته يرو دراكا أغرتي أتي قفا بيتي ديرا إيبتا لا أماس يا إرقما ربي جعلني الله فداك لبون تيسي فداها بات والله ينفدو جين ilmina maatis taduratti ayyoo isatti akka zinaa dalagan hin fadhu talammada irrattis ilmina ma akka intala isa zinaa dalagan hin fadhu ammas rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wasallam obboleetii deetitti akka dalagamtu ni feeta gurbaan deebisaan isaa takka wallahi yaa ergamaa rabbi ja'alani allahu fidaak hin fadhu ilmina maatis hin fadhu haboo teetitti akka dalagan ni feeta ammas gurbaan kakateetuma deebiin isaa takka adaadaa teetitti akka dalagan ni feeta laa yaa ergamaa rabbi hin fadhu ilmina maatis haboo isattis akka dalagan hin fadhu adada isattis akka dalagu hin fadhu eegana rasuulli rabbi sallallahu alaihi wa alihi wasallam harka isaanii kabajaa qabu san bi abi wa ummi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qoma gurbaa sanirra kaayaniiti maal jaaniini ya allah allahumma tahhir qalbahu ya allah qalbi gurbaa kana qulqulleesi wa hassin farjahu qaama saalaa isaa tiksi gurbaan san eega guyyaa sanii jaalawwan kiyya islaama gara zinaa laaleetu hin beekuun isiniin jaa tarbiyaa yeroo namaa kannan akkana malee laa yoo amman tana gurbaan tokko silaa bar gaafii gaafanne sayfiidhaani jala ceenaa miti waan akkanaa godhaa yaani loo ifirra dhaabi ati hoo akkana nama qaceelchuun tarbiyaa sahiini tarbiyaa akkanaati arraawuli akkanatti hunnu dardara ka arkan akkana tahuu qabdiin isinin jaa ofii naa godhaa isiniifachiiseetin jira yoonin dhugaa qunname Allah qofarraahi jalla jalaalu yoo dogoggore
hammeenya nafseetiyyaatiif shayxaana irraa karaa bareedaa kana isin yaadachiisee ana itti hojjechuu dhabuurraa Allah hanin tikfama isiniif karaa jannataa dildila isinii ta'ee ana ibidda keessatti wal iyaadu billah na darburraahis Allah hanin tikfama anis kanin dubbadhe isin warra dhaggeeffate warra dalagatu rabbi nu haa godhu nu cufaatu rabbi yaada muraada keenya rabbi nu haa guutu haajaa teenya tafacaate cufaatu rabbi walitti nu haa qabu ikhlaasaa fi ittibaa fi sidqii fi istiqaamaa rabbi nu haa kennu addunyaa fi akhiratti rabbi nu haa milkeessu addunyaa fi akhiratti rabbi jiruu gaarii nu haa jiraachisu warra isin keessaa hin fuune rabbiin jaartii saaliyaa isin haa fuusisu aboo warra isin keessaa hin fuune rabbi isin haa fuusisu shamarri yoo as keessa jiraatan tahin heerumne rabbiin jaar saaliyaa isaan haa heerumsisu warra fuudhee ilmaan hin qabaanne ammoo rabbiin ilmaan gaarii ilmaan saaliyaa rabbi isin haa kennu warra fuudhee ilmaan qabdan ammoo ilmaan keessan rabbi isin haa qajeelchu ilmaan keessan dasii ija keessanii rabbi isiniif haa godhu warra addunyaa fi akhirattuu maqaa keessan isin yaamsu rabbi isin haa godhu obboleeyyan keenya biyya Suudii keessatti warra darramaa jiru rabbiin hidharraa baasee rabbiin haa gammachiisu nama muslimaa mara ka darramu jiru obboleeyyan keenya rabbiin furmaata isaatiin isumaatu furmaata qaba abbaan furmaata isaa isaan haa dhaqqabu nama nurraa du'e cufaatiif rabbiin rahmata haa godhuuf nama nurraa dhukkubsate cufaatu rabbiin nu haa fayyisu yoo nu keessa jiraatan rabbi isaan haa fayyisu yoo akkuma jiraatan mana isaaniitti deebisee rabbiin nu haa gammachiisu jecha maayyii keenya laa ilaaha illallah muhammadur rasulullah rabbi haa godhu jamaa waan gaarii tanaan dhaabbatte rabbii yaada muraada keessan isin haa guutu sheeka masgiida kanaa sheeka kiyya qaraa'ise isaan lachuutuu ni du'anii rabbiin rahmata isaaniif haa godhu sheek abdurrahmaan dammootaatiif sheek durriidhaan hangafee nama nurraa du'e cufaatu rabbiin rahmata isaaniif haa godhu qabri isaanii caffee jannataa isaaniif haa godhu galmee isaanii illiyinitti isaaniif haa galmeessu kitaaba isaanii warra mirgaan fudhatu rabbii isaan haa godhu maan nabiyyiina wasiddiqiina washuhadaa wasaaliina waasun ulaa'ika rafiiqa ajira gaggaarii isa wajji rabbii haa godhu sheek abdurrahmaan dammootaa ilmaan isaa warra abbaa isaanii caalu rabbii isaan haa godhu rabbii yaada muraada isaaniif haa guutu نتشوفها ربي يا دام مرادك يا ربي نعبد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.